Minister Narendra Modi khongset kidamak akan bajection thaurang lokhatle. Kurumzari meeting tabiriba sing bataramna uksari paus sandokna pizari. Hayeng Imphal da lakadawriba Prime Minister Narendra Modi khongset kidamak akan bajection thaurang lokhatle. Imphal gi tongan mafam singda ngasi District Police Imphal East amasung West na pak sana thiba humbagi thabak sathakre. Maharani thongda ngasi ayuk thiba humbagi thabak sathaduna mioi chamaga marifu taret verification tawki. Mioi kunmari masagi saktak se yaudabadagi makhatana thigatna ba City Police Station da sinakre. Imphal East Police na su hauke bheng amasung Mahabali Kabui Khul area da ngasi ayuk thiba humbagi thabak sathaki. Mioi chamaga kuntra humdoi verified tawki. Makhatana Kabo Lekai amasung Dulalen area da su thiba humbagi thabak sathaki. Mioi chahum rom verification tawduna masagi saktak se yaudaba mioi manga lokhatki. Hayeng numit yung bapung taranitoy da Imphal da thunglagani khanna panariba Prime Minister na hapta kangjebung da tongan ba project nipan sanggagani project mari gi urep uyung tamgani Prime Minister na hayeng sanggaga dawriba sing adudi Moregi integrated checkpost Dolai Thabi Baras project FCI godown Sawongbung buffer water reserve bear reservoir Siroi Khul Ukrul Churachandpur Zone 3 ki water supply improvement amasung upgradation Kangpokpi district ki Thangal Surungi eco tourism complex Nonegi Tupulda integrated tourist destination amasung JNV Lambui amasung masigi akoiba khunggang singi water supply scheme sing miyamda khusinagani amaromda Prime Minister na Dhana Manjuri University Imphal gi infrastructure development Khuman Lampak sports complex Kimen stadium amasung hockey stadium gi flood lighting Langjing achobagi Astro Troop football ground gi urep uyung tamlagani hairi Hayeng hapta kangjebung da pangthokadoriba asigi sem sariba sing Chief Minister Nongthombam Biren ngarang numidang yengsinkre Prime Minister na hayeng hapta kangjebung da wangangani miyam na hayeng gi thorum masida saruk yabina ba Chief Minister na appeal tawraduna Prime Minister gi khongsad asi khulai paiba kangbu na boycott tawrakpa maramna pamdaba thodok thoktana ba akan ba section thorang lokhatle Prime Minister hayeng numit yung bapung taranithoi da hapta kangjebung da thunglagani miyam na pung tara mathoi gi mamangda masa masa gi phampham na phamhau na ba appeal tawri Honorable Prime Minister Taing Marida Lakpi Gadurisi Akoi some Kagi states that Sakut Ronga Marila in a Posa Kara inaugurate Toba Adugaran Foundation Stone Light Toba Korpa Karagawudori Haduga politically Magi Man Heining Bamagi Wakalo Krab Manipur Pradamiamda Bibani Masida in Mayamda Appeal Toning Basi Yaringai Topi Herga Prime Minister Receipt of Bushida Yabu Aduga Maga Mana pami ba magi wakalon mana ningjari ba mana haining ba poto koi punna phasana tamina si haidna duna yaring ke tara mathoi gi mamang da mafam sida mayam punna na ba yo hongno ba maram di ma lakhra baro da lakhda bani baro da laga just hardly 1 hour muktani ma lem dois adu gi matung da musil sir da rally em gi set ka da ba adu na madu mayam punna ma matam sana lem thok gi ro haidna madu may apil dong Prime Minister Narendra Modi gi khongchat asigi mangoina na District Police Thawbal gi maikai dasu mafam kaya da section tharang lokhatle haina SP S Gautam na phungdogli ngasi mahaki office ta pangthokpa pawgi mifam amada mahang makhatana khongchat asigi yenglaga district asigi mafam kaya da frisking checking amadi question duna thibu humbagi thabak sathaduna lakli hayeng ahen ba patrolling satuna khongchat asida kaidana ba akan mamong da thabak lokhatle haiki hayeng isida khogi organization karana boycott call ko kisi matumi na apaiso more security bibab se tawire duka maro yu jaga jaga se na khoina security se deploy to bodi to bogi mathak ta khoina more frequent patrolling se yam toina khogi digital level ge officer singa chalan na ba no precautionary measures to ko ya lo khale masida aina khanbadadi at least khoina hayingi honorable prime minister ki visit se successful without any untoward incident of the
था सिगी निपान अमसुंग मापनदा सिनमी सिंगना इंडिया गवर्नमेंट की मायोक्ता नुमित निनी चुपना लेबाक सिनबा थुंगना संगसिनगदौरिबा जनरल स्ट्राइक असी करिगिदमक पांगथोकलिबनो हाइबा मियामदा वखल तामिननबगी पांदमदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियंस मणिपुर इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज बैंक्स इंश्योरेंस पोस्ट एंड बीएसएनएल ऑडिट एंड अकाउंट्स एम्प्लॉयीज अमदी टीचर्स एसोसिएशन की ओइबा अपुनबा मिफम अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे मिफम अस्तिगा मरी लैनना मणिपुर गवर्नमेंट सर्विस फेडरेशन गी जनरल सेक्रेटरी पुरजित लाइक यंगबमना संगसिनगदौरिबा स्ट्राइक अस्तिगी डिमांड सिंगदी मणिपुर दा तरेट सुबा पे कमीशन चना हनबा न्यू पेंशन स्कीम की महुता डिफाइंड पेंशन स्कीम चना हनबा एम्प्लॉई अमदी सिनमी गी सिनफमदा कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल अमसुंग आउटसोर्स की मियोइसिंग अमसुंग स्कीम वर्कर सिंग रेगुलर ताहनबा हाइबना चिंगबा यावना सिनमी सिंगी खुसुमल यामद्रबदा थादा लुपा लिसिंग तरा निपान पीबा हाइबसिनी सोथरगलिबा लौमी सिनमी सिंगी फिबम अखोई पुन्ना खंगमिनबा मथौ तारे हाइखी थबक पोथा अहल कमाई हिंगदगे कमाई इन पानगनी नत्रग लेगनी मचा मनाव मचा मसूसिंग लेमिनगनी है सोशल सेक्यूरिटी थमनबगी पोतुदनी अखोन कन्ना डिमांड तौरीसे अकन इहू सोना लेगनी भारत की लोन लेरबनी मणिपुर तक्सदना लेरबनी तप्थरी पोचे तुंगदो होरिब नहारोलसिंग अदगी हजिक मास अवेयरनेस पीजनबदमतनी फंदोक्तरीसे मपुंग फाद्रिबा प्रोजेक्ट संगारोय हाइरंबा बीजेपी ना साबा लोइद्रिबा दोलाई थाबी बारास संगानबा थौरांग तौरिबा असि खुंद्राकपम केंद्र गी मियामबु अपंगबा सीबनी हाइना केंद्र असिगी एमएलए लोकेशोर ना फोंगदोकली एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी लुपा लाख मापन लोमचंगना साबा खुंद्राकपम आशा क्लब की स्टेज कम किचन सेट संगाबगी थौरमदा फोंगदोखिबनी थौरम अदुदा खुंद्राकपम ग्राम पंचायत के प्रधान ए इबोचौ मकेंग दोलाई थाबी जिला परिषद मेंबर एन सनातोंबी वाइटोन जीपी की प्रधान पी सुरबला सुसरुक याखी लोकेशोर न मखाताना दोलाई थाबी बरा संगाबा हाइबसी खुंद्राकपम केंद्र की मिपुंग खुदिमकी अपामबनी अदुबु तुरेल खक्तंग थिंगतलगा इसिंग पीगदबा खोंगलम सिंग सेंब लोइद्रबदी मपुंग फारे हाइबा यारोय कांग्रेस लेंगाक लेदिंगाइदा दाम असिगे सरुक चादा मरिफुद्रा मापन लोइरमलबनी खोंगलमगी लम लौशिनबगी कंपेंसेशन पिथोक्तबना थबक मखादी चथदना फन येनबा लोइरगा प्रोजेक्ट लोइरे हाइबदी यारोय मियामदा अपंग बसीबगी थवोंग सथबगी महुत्ता कानबा पीनबा थबक लोखत हनिंगी संगाबा लोइख्रबदी थबक मखा तारकलोय हाइना मियामना चिंगनरिबा असि बीजेपी दा खंगनिंगे हाइखी कांग्रेस सरकार दा मतममदा हे मोय संगा अमता लोसंदबनी कोई सरकार लाकाददी लोसंदन अमता संगारोय हार कली थेब जिक्ति लोरबरा पूरा 100% लोरबरा बा किनेन सिदि सिंग सीली सिन हेबदं तंग टेस्ट तौगिरमदी मयाम प्रजार क्याम हरावगने अदुबु किनेन से संगो संगार कनानु को कंप्लेन तौरदितो संगार दे थिगा ताजु सेंग्रेदी तिपाम जु लोय सेंग्रनी खरगा मगाई होरेन तवा हेंग तवदा सही सा क्याम पटले होरने मु सकनाई रबी अईबा डॉक्टर सरोज नलिनी आरामबम पारात लेखिदबगी तरारक सुबनिंग सिंह थौरम ngasi तेरा कैथल द लेबा स्मार्ट सोसाइटी सर्विस के ऑफिस ता पांगथोखरे पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर न सिंधुना पांगथोखिबा थौरम मदुदा एजुकेशनिस्ट डॉक्टर एस मनाउटोन फोरम की प्रेसिडेंट याशकुल खैराकपम अमदी आर्कियोलॉजिस्ट नौरोइबम इंद्रमणि न सिंगबा मियोय सिंह न सरुक याखी नौरोइबम इंद्रमणि ना लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सरोज नलिनी हाइबे हिरम दा वांगांग बगलोइना ना महागना इरंबा लाइरिक सिंगी मतंग दसु वफम कया फोंगदोखी कल्चर की लम से मान हम सोचलमे मीम मसी चंगो बोनबदा जई बोनबदा चौदोइने मागी वाक्सिदी आयाम बदम मपादे लेलो हेरगा मागी बोपेदो ngaba masa masu leina torokanda manipur la aga samsil lo thabo yamna ko bese masi sumnegi samsam fi amana bisam no चीफ मिनिस्टर की हकशेल की तेंगपांग अमजू की बोनाफाइड मेंबर्स सिंह दसु फंगनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना ऑफिशियली थाजब पीखिबगी मतुंग इन्ना मेंबर्स सिंह की बेनिफिशियरी कार्ड सिंह फंगनबगी दमक लिस्ट पिशिनबा थौरांग तौरे मरम असिना मेंबर्स सिंह ना इसा इसा की आधार कार्ड जेरोक्स कॉपी अममम मणिपुर प्रेस क्लब की ऑफिस असिस्टेंट दा जनवरी की तांग तरुक फावगी मनुंग दा ऑफिस आवर की मतम दा पिशिनबा सेक्रेटरी जनरल की जनरल अमना खंगली एसोसिएशन ऑफ वॉलंटियर्स ब्लड डोनर मणिपुर थौबाल डिस्ट्रिक्ट ना सिंधुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अकोइबदा लमतु सेंगदोखरे एसोसिएशन की मेंबर एल गोबिंदना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि मतम पुंबदा लूना ना थमसी हाइब पांदमदा लमतु सेंगदोकपगी थौरमसी पांगथोकपनी मखा ताना हॉस्पिटल असि मपाल की सरुक सिंगसु सेंगदोकनी हाइरी
ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯤ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ Kabui Salang Maiba amasung Kabui Jati haina mingthonba lairik ama Kokadan Community Hall da khulgi khulakpa di namsachung Kabui na chair lawduna phongkhre lairik ase December gi tang 22 da Kabui Salang Maiba ningsing numita Kabui Dharma Sabha Manipur gi President DL Kabui na pathokhi ba paper adu lairik oina puthokpani Paugi marak thana atenba break amatang lawjari Halai Agro Products Private Limited na aikoi gi nungsi jaraba yelhomi singi maphamda hangam maru phau yangang ahingba amasung akangba sing ahingba amasung akangba sakhau pureiton morok akangba kangtak gihu jira amasung hadigo maru na chingba pothok sing asigi supplier kaujari akuppa marol gi damak pijariba address amadi phone number asida contact tobiyo Manga Life Care, Minuthong Imphal, providing 24 hours medical emergency service, well-equipped ICU and ICCU, super specialty OPD for cardiology, endocrinology, gastroenterology. Manga Life Care wishing everyone a very happy and a prosperous New Year 2019. Manga Life Care excelling in intensive care. Angang oiringeda, aina ningai hek tawbada. Pabungna achapar hek talaibi. Aiginebo hairadi pabungna dum aisu ningai adum tawsinne adubu khanghaude kaungamlaroidaba wari macha kaya ga sagonaduna chatpatari ngasidi. This wedding season, let us celebrate togetherness with Taret's Chahau Pujia. Benasha Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbikhi aduga PCC dagi aina phangakhiba study material regular mock test suggestion na chingmasing yamna chanakhi. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiyu. It's the change that excites you. The never done before drives you. You seek comfort in chaos and lounging at your own pace. You are the seeker of new. Nexa. Asian Hospital, Kwakatel Bazaar, Imphal, providing 24/7 services with fully equipped OT, ICU, NICU and deluxe room. Super specialty OPD for urology with gastroenterology surgery, oncology and specialty OPD for gynecology medicine and pediatric. Asian Hospital wish you a happy new year 2019 with good health and lasting prosperity. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Miyam da khanganjaba charu mai thadok piganu lawfam da chaikhairaga microbial decomposer sijanaduna leipak leihau hengat hansi. Saru mai thabana saru da yauba pambigi machinjak ayamba manilomduna manghalli loinana nungsi chu molhalli saru patha laga amuk hanna khojin basina lawfam da organic matter hengalhalli saru lawfam da mo hanjal hallasi. Amukana taramlok sari makhataba pau. Crispa Healthcare handokpaga loinana line puthokpusin tawba yaraba portable oxygen can Delhi Cryogenic Private Limited ki Journal Director Sivakumar na hawdokre singjamai chinga makhada pangthokiba thoromaduda Crispa Healthcare ki Director N Santa Supriya Ngangbam Jiran Maitai amasung
Ritu Barna su saruk yaki, Journal Director Siva Kumarna, ngasigi lifestyle da body stamina, oxygen walak pana hantharakpa, ahal singda chahi gi matung ina nungtigi sizinaba yana ba oxygen ken asi, India gi state kun mathoida tongan ba healthcare institute singda khusinaduna haudok pani haiki. We have launched these products in India. In India, we are only single one manufacturer in medical oxygen in disposable cans. This product is use and throw only. So you know on high altitude the oxygen level is also down. So you need to carry minimum 1 can in a month. We will give you 100% support for awareness also. If you need any type of awareness and if you need any type of investment by which we can take maximum sales and we can explore maximum awareness, we will available here, no problem. Kangpokpi District Headquarter gi miyamna anauba chahi lising ani taramapan taramna okre December gi tang kuntra mathoi gi numidangda town asigi church khudimakta midnight service pangthok pagaloinana lising ani ga taramapan gi anauba chahi taramna okhi Kuki Christian Church Kangpokpi na pangthokpa anauba sahi gi thoromaduda DC Kangpokpi Dr. Rangita Bali Waikhom su saruk yaduna miyam gi harau tayambada saruk yakhi DC na church gi guest house habada mateng pangbagaloinana anauba sahi gi yaifa paujol Kangpokpi gi miyam da pikhi work hard in life and equally, and I hope that one day they will be having lots many IS officers from Kangpokpi district, and you all will be going to other districts, and him standing like me exactly and telling the people, wishing the people happy new year. Pangal singi mahi masing tamada mayok nariba khudong sadaba si khara khaziktan kokhananaba Pangal singi oiba boys hostel lama thupada Greater Imphal area da sabinaba Pangal Students Union Dhana Manjuri University na pungning chingshili hauji hata da lairiba girls hostel asisu upgrade tawbiu Pangal mahiroi sing mapham amada hektama paisa lairaba su laibada khudong sadaba kaya mayok nari Imphal gi akoibada lainabu honabada paisa puthokpa ngamdabagi awaba kaya maru mayok nai hairi Ningthauzamongbi Marina Thangmiban Yuna Lekai the Labia Sig Lying Badamating Oinaba, Koibam Kamarjit Amasung Salai Holdings Private Limited ki advisor Dr. Thoksom Sandramanina, Narengbam Samarjit Salai gi Chairman and Managing Director Gilamsing Makada, Sale Amadining Tham Kudol Tamkre. Loshilak Padamaru Bipao Amuka Napizari. Hayeng Imphal da lakadoriba Prime Minister Narendra Modi khongsat kidaba akan bachakshin thorang lokhatle. Midyeng tabiriba singbu amuka hanak khurumzari.